Halo teman-teman, hari ini kakak mau mencari mainan lagi nih teman-teman. Mencari mainan di rumah kosong nih teman-teman. Rumahnya belum jadi nih. Ayo teman-teman, kita cari mainan. Ada di mana ya? Wih, apa itu teman-teman? Kakak mendapat mainan ondel-ondel polisi nih teman-teman. Dapat sepasang teman-teman. Kita selamatin dulu teman-teman. Kita taruh di mana ya? Oke, kita taruh di sini aja teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Coba kita cari teman-teman. Coba kita ke sini. Coba ada apa ya di sini ya? Coba kita lihat teman-teman. Ada apa aja nih? Wih, ada lagi teman-teman. Ada mainan ondel-ondel Betawi sepasang lagi di sini teman-teman. Wih, kita selamatin lagi teman-teman. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman. Wih, sudah dapat 2 pasang nih teman-teman. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya di sini ya? Coba kita ke sini teman-teman. Kira-kira ada mainan apa nih di sini teman-teman? Kita cari. Ada di mana ya mainan? Wih, ada lagi teman-teman. Ada ondel-ondel pocong nih. Warna putih dan warna hijau. Kita selamatin lagi teman-teman. Wih, dapat banyak mainan nih di sini teman-teman. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Wih, apa itu? Coba kita ke sini teman-teman. Ada ondel-ondel pocong lagi nih teman-teman. Wih, kita selamatin lagi teman-teman. Wow, dapat banyak mainan nih di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh di sini dulu. Wow, sudah banyak nih teman-teman. Sampai di sini dulu ya videonya. Bye bye.